Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukuxazulula iy'balo zamagama. Kulo mboniso lana ngifuna ukwenza izibalo ezisebenzisa amagrafu nemigqa. Indawo yokuzilolonga inikezana ngentengo kumalungu amasha. Umthengi angenza isibonakaliso ngokukhokha u-$200 yokungena, bese akhokha i-$39 ngenyanga. Bungabiza malini ubulungu belunga ekupheleni konyaka? Manje-ke lana sino-$200 omkhokha uma ungena, bese siba no-$39 omkhokha njalo ngenyanga. Asithole i-equation ezosibonisa ukuthi sizokhokha malini uma isiphelele imali yonke. Sifuna i-equation ezosibonisa ukuthi sizokhokha malini uma imali yethu isiphelele yonke. Ngakho-ke nalana masenze u-P abe yimali ekhokhwa yilunga uma isiphelele yonke. Senze u-P abe yimali anjena. P imali sibhale kanje, ngibhalele lana $200 angithi imali lena uyikhokha uma ungena. Le mali lena uyikhokha uma uqala lena yokungena u-200 simhlanganise no-39M. U-39M lona lo $39 umkhipha ngenyanga. Lena-ke iformula yethu esizoyisebenzisa ukuze sithole inani lethu leli esilifunayo. Ngakho-ke nalana sino-200 omkhokhayo, u-200 umkhokha uma ungena. Lana uma ukhokha u-200 uma ungena bese uhlala inyanga eyodwa uzoba ukhokhe u-R239. Uma uhlala inyanga ezimbili uzobe ukhokhe u-$278 ngoba uzophindaphinda lo 39 lona kabini. Manje-ke masisebenzise iformula yethu lena, u-y ulingana no-mx ohlanganiswe no-b. Ngakho-ke lana ungazibuza ukuthi u-y kuphi noma u-x ukuphi, njengoba sinabo m, kodwa-ke ngikubonise ukuthi sibhale kanjena la. Lawa ama-variables nje amele u-y no-x nje, ama-variables lawa esiwasebenzisile. U-y ungu-p, bese-ke lana u-m ungu-39, bese u-m uyizinyanga-ke, u-m u-x u-x u-m umele izinyanga lezi u-39 ukhokha u-39 ngenyanga angithi. Manje-ke lo m lo umele ukuthi inyanga, bese u-p umele inani leli olikhokhayo uma ungena. Ngakho-ke u-200 lona uzoba y-intercept. $200 lona uzoba y-intercept, bese-ke u-p wethu uzoba ngu-y, bese u-$39 lona uba yi-slope sethu. $39 uba yi-slope sethu kanjena. Ngakho-ke singakwazi ukudweba lokhu kanjena. Ma-x-axis nama-y-axis wethu sizogxila lana ku-quadrant yokuqala ngoba wonke amanani a-positive. Sizosebenzisa i-quadrant, first quadrant yokuqala ngoba wonke amanani a-positive, akunanani eli-negative lana sizothi ngu-$200 la ngu-0, siqala ku-0 angithi. Bese-ke lana uma ngenyanga ukhokha u-39, lena sithi inyanga eyokuqala, lezi izinyanga, bese lana lawa amanani ne
u-P wethu amanani lawa owakhokhayo. Ngakho-ke lana u-200 siqala ku-200, angithi uqala ukhokha u-200, ukhokha u-200 lo wokungena. Uma usukhokha u-200 futhi uphinde unyuke futhi ngenyanga yesibini usukhokhe u-239, ngenyanga yesithathu usukhokhe u-278. Ungaqhubeka kanjalo-ke uze ufikele, kodwa yithi sihlanganise lana. Masihlanganisa kanje, lo mugqa lona uyaqhubeka ngoba angithi bafuna ukwazi ukuthi onyakeni unyaka uney'nyanga ezingu-12. Ngakho-ke nalana ungaqhubekisa uze uyofika ku-12 le, mhlawumpe u-12 uzoba lana, kusho ukuthi lo mugqa wakho uzogcina laphaya. Uma uqhubekisa nalana futhi uzoqhubekisa bese uyathola. Kepha singalithola lenani uma sisebenza ngendlela ye-algebra. Manje-ke namasithi u-M izinyanga ezingu-12, bese-ke lana sizothi u-P ingana no-200 hlanganise no-$39 ozophindaphindwa ngo-12, 12 wezinyanga. Asikwenze lokhu sibona lana u-39 phindaphinda ngo-12, lokhu kuzokunikeza u-18 bese 1 simbeka ngale, hlanganisa naloya 1 loyana kunikeza u-7, kunikeze kuzoba u-90 ngapha, 339 lana u-0, lana kuzoba ngu-16 bese ngapha uhlanganisa naloya 1 kube ngu-4. Ngakho-ke kuzoba u-460. Lena yindlela, kodwa uma ufuna ukushesha uma ubhala ama-exam ungayenza nge-calculator, kodwa le indlela engibonisa ngayo ukuthi noma ungenayo i-calculator uyakwazi ukwenza ibalo. Ngakho-ke lana-ke onyakeni uzobe ukhokhe u-$668. Kusho ukuthi-ke lo mugqa lona uzoqhubeka uyofika le ku-668. Masenze lesi esilandelayo. Lana bathi uBobby noPetra baqhuba itafula le-lemonade la babiza khona u-45 cent ngengilazi ngayinye. Ingilazi ngayinye ingu-45 cent. Bese-ke ukuze bahlulelane ngokulinganayo kumele bathengise u-$25. Kumele bathengise u-$25. Bese lana bafuna ukwazi ukuthi zingakhi izinkomishi zama-lemonade. Zingakhi izinkomishi zama-lemonade kumele bazithengise ukuze bahlulelane. Ngakho-ke lana ingilazi ngayinye-ke njengoba bashilo ukuthi ingu-45 cent. Manje-ke asithi lana u-Y wethu asimenze abe yinani lemali abayenzayo. Y inani lemali abayenzayo, bese u-X abe yinani lezingilazi abazithengisayo. U-X abe yinani lezingilazi abazithengisayo. Ngakho-ke lana u-Y wethu u-Y wethu uzoba angithi inani abalenzayo lana babiza u-45 cent ingilazi eyodwa. Ngakho-ke lana sizothi u-Y ulinganiswe no-45 cents. X ozodividwa akadividwa nkosi yami, u-45 cent ulinganiswe no-25 xolo. Lana sizoba no-Y ulingana no-45 cent no-45 cents. X ulinganiswe no-25. U-25 ulo $25 abathi kumele bamenze ukuze bakwazi ukuhlulelana. Ngakho-ke lo Y lona nguye ozoba ngu-25 ngoba lana bathe, ngoba lapha phezulu sithe u-Y uyinani abazolenza, bese u-X wethu lana sithe uyinani lezingilazi lezi abazithengisayo. Ngakho-ke nalana sizothi
u-45 cent x ulingana no-25. u-45 cent x ulingana no-25. Ngakho-ke nalana sizodivide ngo-45 cents ngapha nangapha. Yo-0.45 ngu-45 cents. Ngapha sizosala no-x wethu ulingana no, sithathe i-calculator into yokubala lana sibone ukuthi uzosinikeza malini u-25 odivide ngo-0.45. Nango-ke usinikeze u-55.5555555 abaningi. Ngakho-ke sizombhala njengo-55.5. Sizombhala ngo-55.5. Manje-ke lana ngeke uthenge ingilazi e-half, uthenge ingilazi engu-half. Ngakho-ke nalana lo 55.5 lona indlela engcono ukuthi simbhale njengo-56, simrounde off simbhale njengo-56. Ngakho-ke nazingu-56 angu-56 izingilazi okumele bazithengise ukuze bahlulelane ngokulingana. Athi sidwebe lokhu ukuze uzobona nakho sizogxila ku-first quadrant ngoba lana kuyathengwa ngoba lana awekho amanani a-negative, sisebenzisa amanani a-positive kuphela. Kanjena-ke lana sizoba no sisebenzise abo 10, 20, 30, 40. Ngiqalele phansi lana akubonakali kahle, funa isikhala lana sithi 10, 20, 30, 40, 50, 60 ke nazo-ke lawa amanani aka-x lawa. Bese la sizoba ngu-0, le point lelo lingu-0. Ngapha sisebenzisa abo 10, 20, 30, 40 kuma-y axis. Ngapha-ke kuma-x axis iqolo, bese kuma-y axis sizosebenzisa lana asisebenzise angiboni ukuthi lena izolunga. Asisebenzise amanye amanani lana, singasebenzisi lawa, asisebenzise abo 9. Asibale ngabo 9. Sizame abo 9 kanje, sithi 9, 18, 27, 35 njalo ngiqhubeka uma ufuna. Manje-ke lana sifuna ukwazi lana, sifuna ukubona lana uma kungu-10 lana kuba ngu-9, lana kube uma kungu-20 kuba ngu-18, uma kungu-30 kuba ngu-27. Bese-ke uhlanganisa umugqa wakho, hlanganisa umugqa wakho ube njena, uzokunikeza into enjena. Noma ungaqondile kahle, kepha uyabona ukuthi sizama ukwenzani-ke. Bese lana uma ufuna ukubuka lenani leli esiqeda ukulithola lo 56, uma uthatha la ubuka la point lakho, ngiqalele phansi futhi umugqa wami ngishilo ngathi awumuhlanga neze, ithi ngizame futhi kokugcina kanje. Ngizamile-ke lana. Okay, masiqhubeke lana. Uma ubuka la, uma uthatha le point leli uzohlanganisa la kule point, bese uyehla, uyabona ukuthi nangu u-55. Uyambona u-55 laphayana, uyabona ukuthi inani leli inani lezingilazi leli lingu-55. Sicela usivakashele futhi kwa-ClickMaths, ufunde nathi.